Helo a chroeso i'r rhifyn Nadolig hwn o'r podlediad Presbyteraidd. Fy enw I yw Gethin Russell Jones. Hello and welcome to this Christmas edition of the Presbyterian podcast. My name is Gethin Russell Jones. Yn y rhifyn dwyieithog hwn, byddwn yn clywed oddiwrth ddwy weinidog y Methesda, ac y bydd y parchedig Nan Powell Davies yn cloi gydag epilog ddwyieithog. In this bilingual edition, we'll be hearing from two church ministers in Bethesda, and the Rev Nan Powell Davies will offer a seasonal epilogue. Mae'r parchedig Nan Powell Davies, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Eglwys Bresbyteraidd yng Nghymru, newydd orffen pererindod heddwch, cerdded ar draws Gogledd Cymru gyda chyd Gristnogion o Eglwys Bresbyteraidd Cymru a ffrindiau o gymorth Cristnogol ag eraill. Wrth aros ym Methesda, wnaeth I gyfarfod ar ddwy weinidog lleol, Sara Roberts o'r Eglwys yng Nghymru a Nerys Griffiths o'r Eglwys Bresbyteraidd. The Rev Nan Powell Davies, General Secretary of the Presbyterian Church of Wales, has just finished a peace pilgrimage, walking across North Wales with fellow Christians from the Presbyterian Church of Wales and friends from Christian Aid and others. During a stop in Bethesda, Nan met with two local ministers, Sara Roberts from the church in Wales and Nerys Griffiths, a Presbyterian minister. Parchedig Sara Roberts ydw I. Dwi'n caplan bro efo'r Eglwys yng Nghymru wedi penodi yn Bethesda. Eleni, dwi wedi ceisio bod chydig bach yn llai prysur. Hynna reit controversial, mae'n siŵr, ond y 2 flynedd dwytha o dolig mor brysur. A wedyn dwi wedi teimlo braidd blwyddyn yma, dwi angen arafu chydig bach a talu falle mwy o sylw at y cyfnod yma, yr advent a'r dolig. A di sylweddoli hefyd bod lot o bobl teimlo'r un peth, bod yna gymaint o frysio gwmpas. Bod o'n amhosib weithiau jyst cael yr amser I feddwl amdan be da ni'n paratoi amdani. Felly eleni, dwi wedi trio gwneud llai, dwi'n meddwl. Ond trwy'r advent, ar nos Wener, dim nos Wener, ar nos Ferchar, da ni'n cynnal rhywbeth dwi'n galw'r awr aur, sef just awel, just awr o myfyrdodau, cerddoriaeth a distawrwydd efo gola cynhwylla. Sydd yn just rhywbeth really braf yn nghanol yr wythnos. Mae bobl yn gallu just taro I fewn am 5 munud neu'r awr cyfan neu be bynnag sydd gennyn nhw yn ganol yr wythnos. A wedyn dwi wedi newid o yn yr advent I just canolbwyntio ar themau yr advent. Just I helpu bobl falle tawelu, llonyddu, gael yr amser yna mewn bywyd brysur I canolbwyntio ar beth sy'n mynd ymlaen yn yr advent a beth da ni'n neud wrth aros amdan y dolig, sef dyna beth I ystyr advent, yr aros a'r paratoi. So mae hynna un peth. Dwi di gwneud rhywbeth i'r plant a'r bobl ifanc y pentra. Dwi wedi gofyn I bobl gweu neu creu allan o papur neu beth bynnag ser. A mae'r ser yma yn teithio ar hyd y stryd mewn gwahanol siopa. A mae'r plant I fod I dod o hyd iddyn nhw fatha helfa drysor ond helfa ser. A wedyn ar noswyl Nadolig yn y gwasanaeth wrth y preseb am 4 o'r gloch. Mae'r plant wedyn yn gallu dod yna efo'i ser a nawn ni addurno goeden Nadolig a jyst sôn amdan y taith dilyn y seren at y preseb. So wedyn ar noswyl Nadolig mae yna 3 wasanaeth gwahanol. Mae'r gwasanaeth Nawr Llys y Carol yn y bora, gwasanaeth wrth y preseb am 4 o'r gloch efo plant, pobl ifanc, teuluoedd, a wedyn y gwasanaeth cymyn cyntaf dolig am 7 o'r gloch. So dyna be mae noswyl Nadolig yn edrych fel. So dwi wedi trio gwneud chydig bach llai, ond falle efo fwy o meddwl yn mynd iddo fo blwyddyn yma. Gawn ni weld sut mae'n troi allan yn y diwedd. My name's Rev Nan Sara Roberts. I'm a community chaplain focusing in Bethesda in North Wales. I'm not the vicar here in Bethesda, which is something I need to kind of keep trying to explain to people. So there is a vicar for Bethesda and the surrounding churches, and he has oversight over those churches and is a vicar. The Bangor Diocese
licensed me here to be a new role, which is just being trialed, really, kind of like a pilot thing, as a community chaplain, to work more in the community. So that's what my role is here. I'm trying to do things a little less crazily this year, but Christmas is always really busy. And the last couple of years were incredibly busy, as it is for all clergy at this time of year. And I think this year I've tried to just take things a little slower, maybe do fewer things, and have more time for reflecting and thinking on, what it means to be in Advent and what waiting and preparing actually looks like, and preparing for Christmas. So this year, recently I started a new service, a midweek thing in the evenings. We call it the Rhifyn, the golden hour, and it's a quiet hour. It's mostly silence, lots of beautiful music, and some reflection, but the focus is on people being able to be silent for a while, and it's in candlelight. And so we've done that for a while this year, and then in Advent I've changed it to focus on the themes of Advent, to give people that opportunity to just come and be still and think about what Advent means, that waiting, the anticipation and the preparation. So we're doing that through Advent. And then I've created this little treasure hunt for the kids in the area. I asked local people if they could make stars. So people have knitted me stars. People have made them out of felt and ribbon and glittery wire. And a gentleman has made some out of plywood for me. And they're moving around the high street in different locations so that the children can find them. And then the idea is that they bring them on Christmas Eve to the crib service, and then we can decorate the tree, and I can talk to them about, the journey following the star to the crib and everything like that. So that's happening. And so Christmas Eve, we've got 3 services. We've got the 11 o'clock service in the morning is going to be our 9 lessons and carols, traditional carol service. The crib service at 4, which is for children, young people, and the young at heart. And then our 7 o'clock is our Christmas Eve communion. So that'll be quite a busy day on Christmas Eve. But other than that, I think it's a little quieter this year. Nerys Griffiths ydw I, a dwi yn ferch i'r parchedig Hugh Pritchard. A dwi'n dod o'n reiddiol o Llancysiolys yn Sir Fôn, ac yn byw yn Gaernarfon ers fydd 18 mlynedd, mis Ionawr yma. Dwi'n weinidog ers blwyddyn, ers cyntaf o Ionawr flwyddyn yma. Felly mae wedi bod yn dipyn o sialens, i ddweud y gwir. Bach o sioc, goros ysgrifennu mwy o bregethau nag oeddwn ni. Ond na, mae wedi bod yn braf. A hefyd, mae wedi bod yn dipyn o siwrna. Dod i nabod pobl a gweld sut mae'r capelydd yr rhedag yn bod yn weinidog ers blwyddyn. O'n i'm yn dall beth oedd yn mynd ymlaen. Pan bod y blaenoriaid yn cael cyfarfodydd, faint mae'n gostio i redag capal, a faint gymaint o waith sydd ar yr adeilad a pethau felly, so mae hynna wedi bod yn agoriau llygad. Dwi'n mwynhau Dolig. Dolig ydy'r amser gorau. Mae yn brysur, ond o'n i yn cael athro neithiwr, 4:30 dwi'n weinidog yn fanna, ond nhw wedi trefnu gwasanaeth Marian Hughes di wneud, a bod chi Clive James yna hefyd yn helpu ac yn gwneud pethau, a bod oedd y gwasanaeth yn rhagorol, pobl yn cymryd rhan, oeddech chi jyst yn teimlo yr ysbryd yn Nadolig, a wedyn eisiau Bethesda, ac oedd nhw efo cyngor Nadolig, oedd Menai Williams wedi ei drefnu, a y holl dalenta yma sydd allan efo pobl ifanc a côr yn canu. Ydy, mae'n adag prysur, ond mae'n adag dwi'n fwynhau am bod, mae'r teimlad, da chi'n teimlo bod eisiau gys wedi cael ei enni, a mae'n jyst yn rhoi wmff mewn ffordd i chi. A wedyn mae o'n help i mi wedyn y dechrau'r flwyddyn, am bod mae'r amser yma'n anodd, bod allu si mam flwyddyn i'r mis Rhagfyr dwytha. A wedyn mae o wedi bod yn sialans. Ond mae rhaid mi ddim yn gymryd gymaint o bobl o amgylch fi sy'n helpu, a mae'r jyst gwyl
y geni, jyst yn rhoi gobaith ac yn helpu chi dod drwyddo fo, lle. So i dechrau'r flwyddyn, dwi yn edrych ymlaen. Yndi, mae'n sialans. Dwi'n mynd i bod weinidog yn hawdd o bellfor. Mae o'n dipyn o sialans. Ond wedyn, pryd ydych chi efo digon o bobl tu cefn i chi'n helpu, mae'n gwneud y gwaith yn hawsach, ynddo. My name's Nerys Griffiths, and I've been a minister since the 1st of January this year. I was born in Llangolles on Anglesey, and I've been living in Carnarvon for the past 20 years. So being a minister has been a bit of a challenge this year. Everything's new, and having to do more sermons. That's one thing. And but yeah, it's been a challenge getting to know people and seeing how all the churches runs, because that's totally new. Seeing how, you know, the cost of keeping a church and how everything works from yeah, it's been quite a challenge, but I'm enjoying it. Christmas, really, you know, it's one of my favorite time of the year. I love Christmas. And going to the service yesterday at Llanrug, we had the sacrament, and then in the night we had in Caethro Christmas carols singing, people taking part, and then the same in Bethesda, and listening to the talents that are available and the choir and everything like that. It was just wonderful. And it just lifts you up. And, you know, I think it's just to remind people, you know, the feeling they get on Christmas, that they can feel like that throughout the year. It's just a wonderful, wonderful feeling being a Christian. And, you know, even though this year was hard for me and my family, because I lost my mother this time last year. And, you know, just sitting there listening to music gives you hope. It gives you that feeling you can carry on. Because he's with you always. And I think that's what the church needs to show people, is that, you know, you can have that feeling, you can have that hope. And that's going to be a challenge in January. But I'm looking forward for my second year. And I think it's wonderful as well, because I have a teamwork behind me. You know, I've got a good team behind me, helping me to move things and support me. So that makes a lot of difference. Ac yn olaf, cawn neges dymhorol oddiwrth Nan. And finally, Nan gives us a seasonal message. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Y rhai a fi'n byw mewn gwlad o gaddig didew a gafodd lewyrch golau. Aml heist orfoledd iddynt, chwanegaist lawenydd. Llawenhant oedd flaen fel yn adeg y cynheuaf, ac fel y byddant yn gorfoleddu wrth rannu ysbail, oherwydd drylliais yr iau oedd yn faich iddynt, a'r croesfar oedd ar ei hysgwydd, a'r ffon oedd gan ei gyrrwr fel y nydd Midian. Pob esgid ar droed rhyfelwr mewn ysgarmes, a phob dilledyn wedi ei drybeiddi mewn gwaed, fe'i llosgir fel tanwydd. Canys bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwir cynghorwr rhyfeddol, diw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth nac ar ei heddwch. I orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder. O hyn a hyd byth. Bydd sel arglwydd y lluoedd yn gwneud hyn. Wel, fel da ni'n gweld rwan yn yn epilog ar ddiwedd y podlediad yma, a'r Nadolig yn agosau, Meseia yn atgoffa ni, be ydy priodoledda y baban sydd eto i gael ei eni, gwaredwr byd, y Meseia hir ddisgwyledig.
Ac ydyn ni'n gweld y bydd o'n dod, ydyn ni'n gweld i fydd o'n dod yn frenin tragwyddol ac yn dod o linach Dafydd. Wel, yma na 4 enw neu 4 teitl y Meseia yn ei roi yn fama. Yn gyntaf, da ni'n gweld i fod o'n gynghorwr rhyfeddol. Mae o'n rhoi cyngor rhyfeddol ac mae allu yn fawr. Mae o yn un doeth, neu fel da ni'n darllen yn llyfr Job, ganddo ef y mae nerth a gwir ddoethineb. Mae o'n mynd i fod yn arweinydd gwleidyddol, un sy'n barod i godi ei lais, a hynny yn wir fel da ni'n darllen drwy'r Testament Newydd. Mae o yn deud ei ddweud. Mae o'n herio y status quo, a gobeithio y Nadolig hwn yn bod o'n yn herio ni hefyd. Ac fel cynghorwr rhyfeddol, mae o'n arwain y ffordd. Ac yn wir, fel da ni'n darllen yn Efengil Ioan, Iesu ydi'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, y mae o'n datgan hynny amdano ei hun. Y mae o'n ddoethineb perffaith, ac arno ef y mae llywodraeth yn gorwedd. Ganddo fo yn unig y mae'r awdurdod a'r hawl i gael rheoli. Yna da ni'n darllen i fod o yn dduw cadarn. Yn dduw sydd wedi ei ymgnawdoli, yn dduw sydd wedi dod yn ddyn ac yn dduw sydd yn dod i'r byd. Ac yn dduw y mae o'n holl alluog. Mae o hefyd, mi hoffwn feddwl yn fama drwy ddeud i fod o'n dduw cadarn, i fod o'n arwr, neu efalla bod y gair Saesneg yn tycio'n well i ni, sef hero. Ef yw arwr ei bobl. Asgwni os ysyn ni'n gofyn i chi, pe bai chi'n cael dewis heddiw yma i fod yn unrhyw un o'r superheroes, pa un fysa chi'n dewis bod? Mae o'n holl alluog. A'r golw yma ydy Iesu ei hun yn arwr i chi. Yn arwr am ei fod o wedi trechu pechod a marwolaeth, yn arwydd ac yn arwr oherwydd ei fod trwy rym y groes yn neud pob dim y newydd. Ac da ni'n darllen i fod o yn dad bythol neu yn dad tragwyddol, yn dangos gofal, yn adlewyrchu gofal y tad. Nid dim ond cyfeirio at berson cynta'r drindod, y tad, ond mae o'n golygu hefyd, fel y mae o'n deud wrth Philip yn yr Efengyla, y mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y tad. Yn Iesu, da ni'n cael gweld a profi cariad y tad, a hwn yn gariad sy'n para am byth, yn gariad tragwyddol, does dim diwedd arno fo, a does na ddim osgoi o chwaith. Ac yna yn ola y Meseia yn dweud wrthon ni i fod y baban sydd yn cyrraedd yn byd ni yn mynd i fod yn dywysog heddychlon. Fe fydd ei dernasiad yn cael ei adnabod trwy ei shalom. A'r gair hwnnw yn golygu wrth gwrs iechyd neu llesiant, well-being. A mae o hefyd yn golygu hapusrwydd, ffyniant, a hefyd darfod i elyniaeth. Mae'r Testament Newydd yn deud wrthon ni fel y mae wedi trechu Satan ei hun hefyd, ac yn heddwch sydd yn dileu ac yn trechu drygioni. Ac mae'r heddwch tangnefedd hwn ddim ond yn bosib i ddod drwy'r arglwydd ei hun. Tywysog heddychlon ydy cymeriad Duw, a trwy ei aber dros y groes droson ni, da ni'n gallu cael heddwch gyda Duw. Ond dim ond trwy ras Duw y mae hyn yn bosib.
Ac mae Iesu yn deud wrth i ddisgyblion, yr wyf yn gadael i chi dangnefedd, yr wyf yn rhoi i chi fy nhangnefedd fy hun. Nid fel mae'r byd yn ei roi, yr wyf i yn ei roi. Tangnefedd Crist felly. Tangnefedd Iesu Grist. A'r neges i nina hefyd, fel da ni'n darllen yn Colosiaid, ydy fod tangnefedd Crist i lywodraethu yn calonna ni i gyd hefyd. Felly, pe bai rhywun yn Nadolig hwn unwaith eto'n gofyn i chi, be ydy gwir ystyr a neges y Nadolig? O mi greda i fod yr atab yn y 4 enw yma, y Meseia yn proffwydo y bydd y Meseia, yn dywysog heddychlon, yn dad bythol, yn ddiw cadarn ac yn gynghorwr rhyfeddol. Gweddiwn. O ddiwyn tad ydyn ni'n diolch i ti am y gwirionedda yma. Da ni'n diolch i ti fod hyn di cael ei broffwydo ganrifoedd cyn Iesu Grist ddod i'r byd, ac fod y broffwydoliaeth mor gywir. Da ni'n ymwybodol bod Eseia wedi bod yn proffwydo pan oedd amgylchiadau y wlad mor drychinebus, pan oedd y genedl yn wylo wrth afonydd Babilon. Cyddiwyn tad ydw i'n gweddio yn Nadolig hwn y bydd pawb sydd yn wylo, pawb sydd drachefn wrth afonydd Babilon, yn derbyn yr rhyddhad a'r tangnefedd na wir y byd amdano fo, a hynny yw ganfod yn unig yn Iesu Grist. Amen. Well, in our podcast and here on the epilogue of this podcast this month, we actually look on these titles that the prophet Isaiah had for Jesus. And of course, we realise that the prophet Isaiah is prophesying 750 years before Jesus came to our world. And first of all, he calls him a wonderful counselor. And most probably, it's likely one name that expresses his ability as a political guide and leader. We know a lot about political leaders in our world today, but Jesus is one that is ready to raise his voice, to speak truth to power, and a one that we see constantly in the New Testament that is ready to provoke and to ask questions to the status quo. And of course, he also guides us to do the same. And of course, Jesus also said about himself that he was the way, he was the truth, and he was the life. We see that ruling, that counselling lies with Jesus, and that he is the only one, because of who he is, that is able to do so. Secondly, we see that he is a mighty God. The child here is God incarnate. The word translated mighty has the additional meaning, funnily enough, of hero. And I wonder, when I utter that word, if you had superhero powers, what superhero would you want to be? And what and why would you want those powers? But the Lord is the infinite hero of his people, the divine warrior who has triumphed over sin and death. And thirdly, we read that he is an everlasting Father, and he expresses Christ's fatherly care. And the name is not just a conflict
with that of the first person of the Trinity, but Jesus said to Philip, "Whoever has seen me has seen the Father." Everlasting can also mean that he is everywhere present, wherever we might go, whoever we might be with, whatever circumstances we might be in. He is our everlasting Father, and he has promised to be there with us. And then lastly, we read that he is the Prince of Peace, and his reign will be characterized with shalom. That actually means health, even well-being, prosperity, happiness. We see also, by being the Prince of Peace, that we see no longer enmity in life. The New Testament also states that he has triumphed over Satan, that he, in his reign, in his kingdom, is as if it was a topsy-turvy kingdom that has a totally opposite meaning of the kingdoms of this earth. And therefore, being a Prince of Peace and Christ-likeness, that it is evidence in the rule of the Messiah himself. He speaks to the unjust of our world. He has demolished and he has battled through all the wrongdoings of this world on the cross for each and every one of us. And he also, on this earth, continuously says, "Peace I leave with you. My peace I give to you." Just for us to surrender to his will and to his submission to his word that will give us and bring to us that inner rest that no one else can give us. And therefore, as we approach Christmas, and as maybe we will be listening to the Messiah from Handel being sung, and maybe even we'll get that opportunity to sing ourselves. And as we hear those names given to the Messiah, the one that Israel was waiting for, the one that would free them, the one that would rule over them, we remember that he was called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Let us pray. O Lord, our God, we give you thanks that you have become everything for us. And we thank you especially this Christmas that you are God, the Emmanuel, the God with us. Whatever circumstances we might face and whatever circumstances that we see in the world, whatever burdens us, that we will be free and that we can come before you as your children, and that we can worship you. We can give our hearts to you as the wise men gave their hearts and worshipped you, as the shepherds worshipped you, as Mary and Joseph worshipped you and were faithful to you. We thank you today that we can call you our wonderful counselor, our mighty God, our everlasting Father, and our Prince of Peace. For we ask this in the name of Jesus. Amen. Diolch am wrando i'r rhifyn hwn, ac oddiwrth bawb ohonom, Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda.
Thanks for listening to this podcast, and we wish you all a joyous Christmas and a happy New Year.